kuyokusiza ukuthi wazi ukuthandaza kolonto ngoba phela iyona way bafethu, iyona ndlela le okwazi ukuthi ukhulume inside yourself kolonto, ukhulume nawe ungekho umuntu ozothi hayibo yambona ukuthi senjani kolonto, wenzani manje kolonto, sithini ngaye kolonto, Mshayiwazo manje sithini wakhuluma yabo lonto, Mshayiwazo uright yabo lonto. So ku-right mowedwa laphana uyathandaza uthi uNkulunkulu ngiyabonga, uNkulunkulu Somandla ngiyabonga, Moya Ingcwele ngiyabonga, ngelosi ezinhle ngiyabonga ukuthi ngicebile, nginemali, ngithandiwe, ngivikelekile ngaso sonke isikhathi. So yayibona lonto ukuthi lonto inephayo inegqi, yebo lonto inegqi lonto, iya straight lonto yebo, iya straight. uNkulunkulu uyabona ukuthi lo muntu uyayifuna lento, ayifuna ngempela lento, othi ngimgayi yona yebo lonto, ukugaye ngempela, akugayi protection yebo lonto, akugayi uvikeleke uNkulunkulu, akugayi uthando, akugayi umusa, akugayi nengcebo yebo lonto. Bese ngiyavuka nami ngumshayiwazi, bese ngiyavuka, kodwa ngisavuki-ke ngiyibhare-ke manje yabo lonto, angisavuki ngiyibhare yabo lonto, sengiyavuka phela manje yabo, sengiyibonile indlela yabo lonto ukuthi amaflop yabo lonto, amaflop yini amaflop ami yabo lonto.